Današnji slovensko-poljski poslovni forum nam je postregel z obilico aktualnih tematik, tako na področju kibernetske varnosti, kako tudi same digitalizacije. Zelo smo počaščeni, da sta samemu obisku tudi nas počastila oba predsednika, tako Slovenije kakor Poljske. Jaz sem izredno zadovoljen z današnjim obiskom podjetij iz Poljske in Slovenije. Lansko leto smo prvič naredili slovensko-poljski poslovni forum v Kranjski Gori, letos drugo leto, vsako leto nadgrajujemo. Poljska je za Slovenijo izredno pomembna država partnerica, 9. po vrstnem redu glede bilaterale, 2,65 milijarde evra lansko leto blagovne menjave, tako da verjamemo, da lahko s tem še nadgrajujemo. Imamo veliko skupnih področij, tako avtomobilska, farmacevtska, visoka tehnologija, se pravi tehnologija in industrija z visoko dodano vrednostjo. In tudi vesel sem, da smo danes podpisali memorandum o sodelovanju, ki bo zgolj in le še neka formalna osnova za boljši preboj in lažji preboj slovenskih podjetij in povezovanje z poljskimi partnerji. So the relations between Poland and Slovenia are better and better. We are having a growing number of companies from Poland and Slovenia which are deciding to work together. We are building common strategies. We are building cooperation between companies from Poland and Slovenia, especially while talking about the ICT sector and artificial intelligence and cyber security. It must be also mentioned the cooperation in frames of 3 Seas initiative. Northern top is of course Gdańsk and the port of Gdańsk, and the southern top is the port of Koper. Between those 2 ports there are very intensive exchange and the intermodal connections are strengthening right now. So those 2 harbors are very important not only for our respective countries, but they are also important for entire Central Europe and for Europe itself. Združenje IT industrije Slovenije pod Gospodarsko zbornico in Združenje Poljske ICT industrije smo podpisali sporazum, v katerem bomo z enim z drugim izmenjevali informacije, posredovali priložnosti, zagotavljali prenos znanja pa različnih možnosti sodelovanja med našimi in njihovimi podjetji. Tako da gre čisto konkretno, bomo skušali podpreti naše podjetja na Poljskem, poljska podjetja v Sloveniji, hkrati izmenjevati dobre prakse na področju regulative, tehnologije, znanja in verjetno bi se najdel še kakšno. V Sloveniji, sam tako pogledamo, v Sloveniji imamo 3500 IT podjetij, na Poljskem je ta cifra samo enkrat večja, pa če računamo, koliko je večja država, vidite, da smo kar razviti. Naša podjetja so zelo nišna, kar pomeni specializirana za cyber, za AI, za logaritme, za izmenjavo, za karkoli. Medtem, ko na Poljskem so podjetja večja, so sistemski integratorji, so predstavništva vseh globalnih ponudnikov so na Poljskem, Google, Facebook, Samsung, IBM in tako naprej, kar pomeni, da tam je masa. Inovacije, nove stvari, izdelki, produkti so v Sloveniji. Oni predvsem prodajajo kadre, mi predvsem prodajamo rešitve. In oni bi se radi od nas kaj naučili, mi bi radi dobili od njih več denarja, referenc, možnosti nastopa na večjih projektih. Tako da se računamo, da nas oni vključijo v večje projekte, mi pa nesemo kakšne specialne znanja, specialne produkte in skupaj ustvarimo večjo dodano vrednost. New technology in general create a huge opportunity for business across the world, especially in Central Europe. Polish and Slovenian companies has to cooperate to create a common projects, common businesses. So that's why we would like to support them on the market to find the partners, find sources of financing, investments and ideas for new products, new services, and together I'm sure that we'll be able to create real global players. In my opinion, the crucial areas right now for businesses in Poland and Slovenia in new technology is first cybersecurity. It's crucial for whole Europe, for whole world, especially based on our experiences in Ukraine. And second one, AI, artificial intelligence, is a technology of future, technology which create opportunity for different absolutely sectors, create completely new product, new services in supporting our lives.